been a very shocking moment for I think all the citizens of the state. I Hakani ke video layo I ya menteri rangba ke jela Conrad ki Sangma upalapan pau ya ke jingsosi bat ke jinglengo ke bakrau Halor ke Jingkhlad no Jong Dr. Syngkon. Ukan mau ya ke jingelap khaddu jengki Delhi kumba atayo menchwa hakabakila ya keren syapang ki jingtemu Jong Dr. na ke benta ke jela Meghalaya kentup ya ke jingwanra ya ki institute thamai bat ki skim penroy. Ula ongru baha ke jingya kendo kabalane kumbalai pau hadu 100% minit ai kilaya keren tang syapang kalawai Jong ke jela klem dakata setia ya kesan pertai. Ula patai ru Kumno ula yo jingtip ba Dr. ula shitom kat ba udang elek kai football Henry ha kapasdang patip ba kalong kabacur hadu kata-kata. Onda ula ngutu ba ka jinglong jingman kalalong kabama ula pentip mar-mar yang baro akitkot Jong ke kabinet. Chief Minister Upan Pauru ya kajing IT lut pat kajing sokhia Jong Dr. na benta kipat ba Jong kathan kamtam hari khasi bat hari jantia bat ubanjur ba kajing klat Jong kalalong kajing donong kabakrau ya kajala hakabakot Conrad Sangma ulapan pau ya kajing sosi kabachliu syakaying kasem bat kidong kesan Jong Dr. syapang kajing peni ya kabajet kabala temu banlong hakasngi kababot uong ba oleh keren ba deputy chief minister bat kibenta badai pet ya ka kam parliament ba kalong kabadai ban pensange shwa ya ki kam jong kayeng dorbar kentup ya kajing peni ya kamang tengka kum kadak jong kajing buram ya Dr.